abakuguni bahabura abantu twena obutosha kuguma nitwekebeza habwe kube kokoro ya buri muringo gwona nebasa kuragurwa yabekebirwe kare ekamanywa. If you already have cancer, okay. So kuba ine cancer already, abinji kare bakaba bagiraga ngo cancer, ko kugira cancer biri nigo muheru konkinga. Kuba ine cancer nitukumbazi. Umbazi guriho konka kandi to kugushanga ahantu hona hariho amarwarira gine mibaze ejo kandi aminji tigajine. For example, Kambara yitwe Jimbara Hospital umbazi guriyo tuneyo cancer unity kutukuba tuchika kiseje tukushazira hakanyama tukacebire tukakiseje daradara ngo ni cancer, then tukuteka mbazi okira otebekana. Onka kandi nabwe treatment ne rugirira haci aha magnitude narishi cancer jo einamani kininga ekuzireta kutukugira omugisha twakureba bucyari kare, then kitwereza omugisha go kutreatinga je kandi orabuka kucira nahabwe eco eje mbaze yitwayeta chemotherapy netukolera je munonga kutukuba omurwire tumurebere kare kandi omwe kwa kwisha cererigwe no butwamuhe mbazi omwe oreba etakora munonga nko wisha kare. So omurango kutukabire ntuterera abaturikiza nabo kutureba no kugira ngo ko kugira ubonero nko bwo butwareba oyishe kare habo kubaka tugambe nka cancer yo munagwanye nenda ko kwisha kare twakucebera kare twareho butafari ubwa munagwanye nenda butarika butosha bwatandika kuzimba hariho raise ezituku directingayo zibusirize, then chiherezo mugisha ngo ebindi bicweka tibyabasa kukwatwa. So kutukubusiriza chikomaho okira ebindi bicweka bitaka kwasirwa konka ko kwijo cererigo mwana wanje hati ko kusiriza aho shango rode byayikire kuriyo. So twareba ngo kimwe ha treatment ni raise teka hoci raise tubusirizo butafara bwa kwatwa saving obundi ogunde muringo twagambire kune mbazi chemotherapy iyo ni mbazi roho konka nkakunumbarara naye bicweke bya side yakunu ntugushanga mbarara then na Kampala Marago Hospital. Then of course kuchikuba cyarengine hari cyo bakwita surgery, then umuntu ashemezebwa kutukureba ngo cyarenga ha raise konka muno nabwe surgery netukolera yabe bitakajanjire hinji nko munda bitakagiro mu marana nkaye katugambike kubera cancer yibere twagimanya kare tukamanya ngo rya hibereri turishara kutukushara hibereryo saving mu cyarogwe kugira ngo cancer tiyabasa kurenga hibere ekaza harindi narishe kaza mu bihaha nebindi bicweka byo mubiri. So surgery naco ni kimwe aha treatment. So kutukurisharaho ninga twashemeze cicwekeco kisavinge bicweke bindi kandi umuntu abaje aturaho abakurunji. Ningisima mnonga yo waguma ha TV West tukirana mnonga aha program y'ebyamagara program yitirizo banko yeja nehendereti Dr. Martin yatogese ibintu bingi yatogesa kokoro kwe kukwata ekokoro z'emiringo etari kushano kuzuru kukwata kandi kutwakubasa kuzirinda bito ubu umuramo ngo ituguru kugira ngo I can narishitwe na twatanyasize hamwe tubasa kuranise kokoro nari nyonko umuntu nyibasa kuranisa ekokoro nimba byanga hine cyango ekiweha on program eji ukirana mnonga aha bintu biturukora ebiri kuriye biturukuriya okutwakubasa kwerinda cancer. Program yetu nko yahenderete numuja kutukeza tubasiboraha bitotegwa kutwegeitaho rukutsindikira ekibuzo cyawe zo musumi yawe zo messages handika kigambo ebyamagara sigaho umwanya tabo kibuzo cyawe taha amazina gawe n'imyaka yawe naho rukorga utsindike ahari 8 8 ebuze byo ntubireba kandi ntubahamza ngo ntuje kubigarukamu.
program egi nekukibaho abakazire health products bine byo kunywa birimo nka kazire lemon green tea, kazire aloe green tea, kazire orange tea, kazire beetroot juice kandi bigurira akasente kahansi munonga nibishangwa ahantu hengi mu supermarket abatembeyi kandi n'abamadukani baba bine. N'abandi Gloria Kanyonyozi tawastayise Dr. Martin Mwebesa kurga hari nyina nabirani nkora nabo emi mchunguzi Francis Kayemba tene kindi turikubendeza kuri ko sinywa mukabonka ntanga barinde. Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Beet Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.